nas juri još uvijek. Brže. I krećemo. Olo, on se teleportovo negdje. Olo. Čekaj, ne trebamo da trčimo, nema ga. Ajde krenemo vam. Ajde. Tu je moja kuća. Evo je. Juj, sad neka kad ti u kući. Tamo su one bale. Ukrete, tu smo jedva pobegli. Dobro, nema veze, ništa se nije čulo, ajde. Tamo je ona bijela kuća, mislim, od nekoga. Ova tu, odmah tu. Ne znam šta je. Tu ćemo ići na ovu tu ukreti tavan. Idemo sad, ne znamo gdje je. Da. Mi smo tek ovdje kod ovog prozora, znači mi smo spori ko da smo puženi. Bukva. Ne znam ni gdje je, ni šta je, ni kako. Da, dobro, ajde.